arakugambana. Rero Muyango yakoze ikosa ryo kuvuga ati Keza nazi. Uzi iryo kosa icyo ribyaye, ushobora kutaramenya iryo kosa icyo ribyaye. Muyango yari umuntu yari yitangiriye aka YouTube karimo karatwika, ubu nsubiye kwa Bayago. Nsubiye kwa bimwe nakubwiye ukuntu YouTube zabo zagiye zasenyutse n'iki n'iki. Muyango yari afite aka YouTube karimo karatwika, atangiye content ye neza. Ndashaka kubabwira ko YouTube umuntu nka Muyango nukuri kw'Imana content za Muyango ziriya mu kwezi kumwe yari kubona amafaranga akwira ibihumbi 4 by'amadolari. Very easy. Content Muyango arimo arakora kuri YouTube nukuri kw'Imana bijyanye na Muyango ukuntu yibrandinga social media platforms zize, ukuntu ashobora gushira ikintu yagisohoye. She can easily make $4,000 in a month. Ugashiraho hosti, ugashiraho bimwe hostinga to the extent ko kumwaka ku kwezi amafaranga income ya Muyango ishobora kugenda kuba Muyango ya hostinze ahantu bamuha fasirima miliyoni 1 muri weekend. Muyango ashobora kurira miliyoni 2. Okay, ku kwezi Muyango ashobora kurira izindi miliyoni 4 zivuye mu guhostinga. Bimenyesha ko Muyango ku kwezi YouTube ye imeze neza ashobora kuba yinjiza miliyoni 8. Ariko Muyango niyahuye n'abanyabwenge. Buriya Muyango ikintu yagombaga gukora, yagombaga kureka Keza Teriski akajya kuri Flyer. Kozi Keza Teriski ikintu yakoze cyahise kizana kavuyo. Ubu ngubu bijyanye na Sagi hari n'abantu kuntu irimo iragenda. YouTube ya Muyango ishobora kuza, abantu bashobora kuyihararuka. Ndasubiramo, bijyanye na Saga zabaye n'ibintu birimo biravugwa n'iki na hano na YouTube ya Muyango abantu bashobora kutayiha attention, bikaba byavuye kwa Keza Teriski. Aho kugira ngo ahomba amafaranga no kwemera Keza Teriski akaza akinjira bagahostingana, bakabona n'umuntu akaza akabicaza kusa akamubwira cyangwa akamuhamagara baje hostinga akamutwara muri akamubwira umukobwa mugenzi wawe ngo tugiye tuvuge, ukamubwira ati umugabo wanje uramushaka hici, urashakira iki ku rugo? Urugo rwanje rushaka wenda gufata nkagutwara mu aho twagiye guhostinga, amabwira ati mudutize room nkakwinjiza muri umukobwa mugenzi wanje. Kandi cya Keza nacyo kishobora kuba cyari cyazanye umutima mwiza. Cya Keza buriya gishobora kuba cyaje nacyo cyagiye kuri iyo Flyer cyabasabye no kuba yo kugira ngo kigende nibura gisaye kubera nacyo amagambo yararimo arasaturatinga hano, cyumvishe ko hashobora kuba barimo barakivuga cyangwa Muyango ntabwo ari warumvika kikavuga reka tugende hostinga turaza guhurirayo. Niduhurirayo hari ukuntu dushobora no kuganira tugakemura ibibazo dufite, kubera n'ubundi ibi byose nta muntu n'umwe uba ufite ukuri, nta muntu ubuze ukuri kose. Rero Keza Teriski nawe yashatse kujya kuri Flyer kugira ngo bahuriye na Muyango, mama kigende nacyo kiyunge nawe kubera cyari cyararanye ko ni cyanzi n'iki. Muyango ahita aranga, ahita abwira ba nyiri kabari ati reka ahari Keza ntabwo hajya Muyango, ahari Muyango ntabwo haza Keza. Ababonye umwanzi uzanamutera, nukuvuga yari afunguye umuryango wo kuba yaterwa n'umwanzi aturutse muri iyo nzira. Niyo mpamvu mujya mubona ko Dumba ngewe kenshi inshira ubwumvikane imbere. Urumva, shira ubwumvikane imbere ku buryo ngewe nshobora kukubabarira umutima wanje utakubabariye. Nshobora kukubabarira umutima wanje utakubabariye, ariko umwanya
muri cya gihe twumvikanye ko nkubabariye nkaba nzi ko nta mwanzi wantera turutse iwawe kubera twarangije kwiyunga, njyewe nkakoresha igihe kugira ngo I heal, nkakoresha igihe kugira ngo nzakubabarire nibura hakeho igihe kirekire, ariko nkaba mfunze inzira umwanzi ashobora kuntera turutse kubera twiyunze. Ako kantu mukumve, ako kantu ni akabanyabwenge, muri ibigoryi, muri ibigoryi, muri ibigoryi, muri ibicucu, muri ibigoryi, muri ibicucu. nguhaye password, nguhaye password, nguhaye password. Banyarwanda, niki ntabakoreye, niki ntabakoreye, ndumva niki ntabakoreye, mbahaye password. Uwatangira ivuba arimo arumva hano twavuye, narababwiye ndumva uzahomba, mufite umwarimu umwe, ubu watangiye password arungutse, uwatangira ivuba akiri kumwe nanjye barungutse, urungutse, 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 urungutse. Ndumva niki ntahaye abanyarwanda. Niba turi kumwe 5-5, bwira ngo ndumva 5-5 turagukurikiye, number 1 in the game. Vuga ngo 5-5 turagukurikiye. Ezekiel, Ezekiel ivuga ati 5-5 turagukurikiye. Haraka kuna kuteremo kwa kichwa zinazunguka. Aho rero tugeze, aho tugeze niho ruzingiye, ni naryo somo ugomba gukuramo. Ubu ngubu Muyango niba ari umunyabwenge, yatangiye umushinga wa YouTube kandi mbona ko wamwinjiriza. Kandi YouTube yabo, Muyango, YouTube yawe urimo urakoresha God is pretty expensive. God ibintu bitarimo biravamo ibikeri, ntabwo azahaguma. God ibintu, iyo YouTube yawe itarimo irinjiza ibikeri, ntabwo azahaguma. God ndamuzi, God ni God akunda ibikeri, God akunda ibikeri, God akora gutya. God umuntu afata Roskana akamutwara za hehe kuri miliyoni 18, miliyoni 18. God nibwo shooting video, nukuvuga ko God ubwo bara ashobora kuba arimo aragusaba amafaranga menshi kugira ngo shooting izo boro zawe. Ndazikunda, ziri very clean, I love them, I love. Ndashaka content, mbashaka content nka ziri content ziri very clean kabisa. Muyango hariya, you're killing me, your content is sick, kuri quality ya video iri sick. Kuba waratekereje igitekerezo nk'icyo cyo kudatinga, I swear it's off the hook, but you have to make sure ibi biboro urabirwana kugira ngo bisubire neza mu nzira, bitaraba affected n'aya matiko arimo aragenda.